Ulian mongkar water barrier, ane anggona penyekatan PPKM di Simpang Jalan Gatsu Barat, Kebo Iwo Denpasar Barat, Rabu 14 Juli, Nyoman Gede Suteja terpaksa mau urusan ngajak polisi. Kasubag Humas Poresta Denpasar, Ibtu Iketut Sukadi Ngorahang, pas periksaan ken polisi ini, Suteja ngaku sengitan, Ulian ada penyekatan. Dugas ento Suteja ane ngoyong di Jalan Cokro Aminoto Gang Suari C36 Denpasar Utara, lakar ngangkut material bangunan nganggo pick up tekane uli kelot lakar nang kaje. Nah, Ulian ada penyekatan, lantas alihange ngauhang. Ulian sengitan Suteja tuun uli mobilne. Langsung muka blokade penyekatan, buine misi ngentungang barier ke sisi. Di lokasi, Suteja kuok-kuok sing setuju ada penyekatan. Akibatnya barier ajak trafikon usak, nganggu petugas animan tugas penyekatan. Kejadiannya ento langsung responnya ken tim Resmo Poresta Denpasar. Pas melintas di Jalan Gunung Sanghyang Kebo Iwo, Suteja tangkep ken personel unit lantas Poresta Denpasar. Langsung aja ke Mapolresta Denpasar terus periksane. Suteja ane morong proyek di Jalan Gatot Subroto Barat ento kena sanksi tindak pidana ringan keancam 4 bulan bogolan. Ia tusing ketahan, sakewale ngantosang proses sidang. Merasa pelih Suteja ngide sinampura teken polisi jak masyarakat ane dirugikan. Tim Bali Express ngelaporang.